thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule October ni som sang ni som ni panga ania tun chuma po hian khovel chanchin thar lang sar zualte kan ngai thau le do na ni Nigeria pastor rukbo tlan na sum tam tak pek nuwa thi in muani Fulani helpol Muslim te chuan Nigeria ram Kwara State a Patigi kho pastor Reverend James Audu Isa Evangelical Church Winning All pastor chu August ni som ni le pariat sang ni som ni panga khan a chen na ina tangin an rubawa atlan chuana Nigeria poisa naira million za an phu tani rukbo chung khat nai vai te le khotlang hroi tu te chuan rubo tu te khongai na ngenin tlan chuana sum chu naira million nga dollar sang thum za som ni panga ni turin an berem theini in an soya naira million nga chu helpol fir fiak te kuta chuan an hlan ta ni poisa an don nu loka chung miswal te chuan hoi kombol thale im million somli le panga naira an phut bel le ta engma in biak zuina a om main October ni khan pastor ruang hi ram noya muani United States Texas Senator Ted Cruz chuan kumsang ni le pakwa tanga voin thleng hian Nigeria rama Christian ring tu mi singa te chu Muslim militant ten an that to ni na soya biakin le Christian school sing ni chuang ti chiat ani thu soin Nigeria ram sarkar thunei tu te hian heng hi an haidera Christian rod chimi tumtu 1232 Islamist jihadist te hi atan puizo kani atiani Open Doors International in khovel ram sang Christian te chep zualna Christian tana ram hlom zual alis chua sangni somni panga World Watch List a Nigeria hi Christian te chep zual naram pasarina ni in atar langani Open Door World Watch List sangni somni panga sang zual pasari te chu hetiang hiani North Korea sarkar hian Christian ring tu an riat chua te chu manin an tilhum na sa emema then kha chu thi thlenga seom taka sem turin labor kema an khonga damin an chuak ngai to lawani Somalia hian Christian te chunga Islamic extremist group sang te an nuna rong ememani Yemen a hian extremist group sang Iran in thlop hauthi Al Qaeda le ISIS Yemen te chu Christian te laka an sang vekani Libya po hi Islamic te an voklal le na nia Christian te laka an nun arong reng mai ni Sudan hi civil war awangin din hun pangana anom meka Christian te chunga tharum thona alwar rengani Eritrea hi Africa khomwal pui amar chaklama omni in Somali peninsula tia siatlar ani bok sarkar recognize loko san te chunga kutlak na athlengna sa heng sakhopol Eritrean Orthodox Church Catholic Church Evangelical Church of Eritrea le Sunni Islam te chau hi recognize an nia adang jong chu an biakin chia sakle hal sakbaka ko san bungrua te thlenga man sak an ni thina ni Nobel Peace Prize to Maria Corina Machado Venezuelan opposition leader nena pe kanita Venezuela to South America aram zau tak mishing maktadoi somthum panga chuangom na ram hausa ni tin oil barrel nuai za somnga sal chuak thei ma se re thei luat wanga aram mi pui maktadoi riat zet inan tlan chua san loi siram ania tuna hian Nicolas Maduro Moros chu president ani meka an president ni thin palar vetak Hugo Chavez pokha kanla se furome Maria Corina Machado hian dictator ro rel na paithak tumin abe meka a thopui tam takin anram an tlan chu asan to lain hoisen takin alabe chawani Venezuela churam hausa oil nga ram khovela oil fal chuak thei tlem te zingami Organization of the Petroleum Exporting Countries member ni phak ngat ni ma se ram hangai tu tak ten ro an rel si lo na baramaram ang deu khi ani berome Venezuela hian petrol atom le maya India poisa chuan cheng thumvel liter khat ani ma se lir thei nei anom mang lo thung Myanmar in India nena Coco Island a Chinese anom lo ti asil Coco thlerkar hi Bay of Bengal chunga omania Myanmar ta ania Andaman and Nicobar Island marlama thlerkar khom ni in India ram hnai tak kilometer za aya naya omani India chun he thlerkara hian Chinese military mantur airbase sakna thokmek nia shein Coco Island a hian China anom ti Myanmar sarkar nena azota Myanmar sarkar chuan India nena Bay of Bengal tuipuya Coco thlerkara hian Chinese mi anom lo thu asil hetiang hian soima se India ramin he thlerkar hi
Navy te tlo adil chu Janta Sarkar hian achang du lo thung Thamasa Khan Myanmar Janta Sarkar tlo in Indian Defence Secretary Rajesh Kumar Singh chu Major General Koko Thik Chief of Myanmar Armed Force Training nen kumtina ram ven himna chungchang soidun Annual Defence Dialogue September ni somni panga tanga ni sari chunga anjin hnena Janta Sarkar chon Koko Thlirkar chunga hian Chinese mi pakhat ma anum lo thu an lo sila he Thlirkar Bay of Bengal hi Beijing in India ram ven himna en thlangna tan mang turin a chei thati India in Asia chu thilengma lo mai le anep zong in Myanmar Janta Sarkar hina soi he tanghian soi ma se Janta Sarkar chuan Koko Thlirkar Indian Navy in ram ayo palai le sipai atanga tlo adil chu Janta lam hian an ngoi bo pui mai maya India hian Janta Sarkar hi hetiang thil soi turin akar chuak thei ri lo India tan hian China ramin Koko Island Myanmar ne hian China hena India ramin thlangna turin bunna tan remati chuan olsam takin Indian missile ka chuana balasor test range mai ba ka Indian nuclear ballistic missile submarine jet vel dan tu hnai maya Rambilki naval base Visakhapatnam atanga kilometer somnga chawal ha chu olsam taka chui thei aniang nuclear and conventional missile test range balasor hmuna om APJ Abdul Kalam Island Thlirkar te chu Koko Island nen hian in hnai taka om an ni bok India ram ven himna lam mithiam terin hlelle mitimim tu chu China hi Koko Island India hnai te om vai zongin Indian Ocean region chunga India ram ven himna man rojet vel dan du thala bi thak theina ani theido nani heti lai hian India hian Koko Thlirkar chunga thilom dan le China om lo chu atak nge ya fin fiatna ani lova Koko Island hi satellite atanga mu dan chuan China hian he Thlirkar hian na sol tak major infrastructure athok nge yani intelligence lamin an hriat dan chuan Koko Island chunga tum mun chu transport aircraft tum theina turin atum kong zau ani ba ka mishing omna tur ri abuk te po sak tharania heta hian sipai sang kha zanga vel khosak thei aniang Koko Island nei taka Jerry Island nen in kalpo theina tura chir diak mun le tuino khata kong siam na chu Chinese sipai te hian an thok me ka ni Myanmar Janta hian an ram chunga Chinese military anam lo thu hi tuemo rai je pang chuan India hena chon je pin soidu lo ma se Myanmar ram mar lama te chinrin lui thanglama te ero chuan China ramin atran pui hel ho tran pui tur chuan Chinese military hi lem lo tak anuma ngai ania India mar sak state Arunachal Pradesh atanga Mizoram in Karam ridung tuana hian ram ri atanga hlaluk lawa hian drug sum don na tibala lo tur zonga kong lo thian po anom nia hriatani US President Donald Trump an Gaza inrem na tana ruah manna siam in ka haile Hamas mission mek te chua chungchang chu Israel cabinet in ngun taka an ngai tu anu in an pom thu Israel Prime Minister office tu chua chuna tar langa Israel PM Netanyahu hian hei hi mason ro pui takani atia Israel Hamas in kara indonarap thlak tak beng dai tu President Donald Trump US envoy Steve Witkoff le Tramamak pa Jared Kushner te hena lom thu asoi ngal US envoy Steve Witkoff le Jared Kushner te hi Israel cabinet meeting a antel ve nge ani Trump chuan Hamas in an la shen Israel mi te chu kar le tho tana emo tho lia emo Hamas hian an chua be se ani atia Hamas hian mi somli le pakwa vel an la shreng ni nan ringa chung zinga somni chu an la damin an ring bokani hein remna tho khatna ang hian in ka haya nianga Hamas chuan an in rema tanga dar kar som sari le pani main an mi shen te an chuanga Israel point Palestinian lungin tang zani somnga vel le tuna Gaza an mi man an tan tir mek mi sang khat sari vel a chua bok dona Gaza ram za somnga le pathuma tangin Israel sipai nge mozat an in saseng ve thung dona ni nitin motor lian thanim takin Gaza mi pui mi nuai somni chuang ei turma mo an phurlu don bok hein ka hai thulo mom tak an hriat vele Jerusalem mi pui an lom hlea ri thei chitin reng darben thekle khuang tenen an ri lui mai ani hein remna tho khatna hi in ka hai le hostess chau ani ria in remna tluan tling alani lo Lisi Mary Dowsett CMOBE BBC Chief International Correspondent le Senior Presenter chuan anin biak le na tur a tho ni na hi akhir hle don ani atiani
kumsang ni somni pathum October ni saria Israel chimlama music festival manga anhim lai Hamas ten be thuta mi sang khale jan hi vel thata nunaw ten en lam mi jan hi somnga le pakhat mana an friend zuya wanga Israel phubalak na Israel le Hamas in dona chuan re lam apan don ta ni na langa Egypt khopui kairo bula mun nuam Sam el Sheikh a Israel le Hamas ayote in biak na an nini nuwa US President Donald Trump an indo ti top na rodna point somni asiama a tho khatna a chuan Israel le Hamas chu an inrem theita ni he kumni chuang shet indona hian atu lam point an tuar hlea Gaza op tu Hamas mi pui chuan an tuar na sa hle Israel in indona man ruwa chi sang sang manga Hamas te abeina Palestinian sing ruk sang sari za somrial le pathum an thia thizinga chuan nau pang sing ni za som sari pakwan tela meichia po hetiang zat vel an thia ni Gaza mishing maktodoi ni point pakhat vel omzinga mi soma pakhat an thiamo an hliamemo ani nau pang za a pali chuan nuemo pa emo nu le pa emo an hlo towa Gaza ram square mile za somli atanga thum som ruk le panga square kilometer vela zau chu Israel chuan achu che to boka building somzinga pakwa chu ti chiatemo ti chimemo ani chena in soma pakwa chu ti chiat ani towa thai china ekhar soma tanga ekhar paria chu ti chiat ani to ani Palestine mi puite chu ril tram dang charin anoma khovelin angai ven hle Gaza chuan thlan mual aluang liama ahu hawa phu man tama chungkomang te an tam towa chozong lai sang ni zanga an thiamo an boemo ania Tranpuina cholo thleng in chu Israel sipai chilaya ka a thi te an nilhom civil mi te torna chu khovelin tranpui du ma se Israel chuan arem tilova tranpuina phur trak zatam tak Gaza lu theilo anom rengani Israel chuan Gaza te abeina chuan damdoi te ama tel thina damlo le hliamen kol sen lo anoma Israel chuan damdoi in te po abeina chan chu an ma ni beina ta na Hamas ten an man wang ani Tranpuina lut tur adan na chan po Hamas ten an lo la ral thuam lak lu nan an mang an ti ani Gaza indona rap thak zia chu soi thiam thei ani lo hialang Israel point seng ain seng so hle to ang engting takin nge Israel sipai te chuan an tor hriat ani lova Israel ram che vel zong zong chu mel maram ani veka Yemen atang point hau thi helovin an lo be be reng boka Israel chuna che vel rama Hamas thlop tu polte abe angai thina Iran thlengin anin be ani anril ru lu tu ber chu mi zani somnga pakhal le ama man sa palinen Hamas ten an threng chu ania naw buchip nen lam an man te zinga mi somli le pariat an la hrenga an zinga somni chu an ladam ni in ngai ani mi hetiza thren zinga hian thia Israel sipai ten an ruang mu le Hamas ten an ruang an kir mi somnga chuang anoma Israel sipai ten an chan chu anom boka mi hren chung te chuan in dona chu top thoi se ti in an sarkar an nor reng bokani chu tianga mishing in an tor mek la in ka hai mi hren te chu atura in remna thu chu Gaza le Israel mi pui chuan an lom ma an don dan chu joy and pain ani himle lom na thom omma se mithinga ya lungleng le cheu wong te anom boka tundin hona chuan khovel an lom ani West Asia buaina two state solution le kai hnoi remnaum theinan West Bank le Gaza Strip vel chu Palestine ram ni se East Jerusalem chu an khopui ni bok se ti hi two state solution in atum chu ani kumsang kha zakwa somruk le pasaria Israel le Arab indona 6-day wars thlenma aram rin sa zulchui devin ram pani te hi ram shan ve angin boilovin omse ti ngai dan ni in khovel ram tam jok te pom dan po ani nge Britain, Australia, Canada, France, Belgium, Monaco, Luxembourg, Malta, San Marino le Portugal te chun Palestine ram chu an pom ve ta ti kan thevek Britain hian unofficial me pa te po West Bank le Gaza Strip tia zia ni thin chu Palestine ti in a ziak ve ta bracket chunga West Bank le Gaza Strip ti ala ziak tel tho thung Europe hi two state solution chungchanga in thrual lo veu ma se European Union ram somni le pasari zinga ram som parukten Palestine state hian pom veta kumsang ni som palia Sweden chu EU member ram zinga Palestine state pom masaberani tundin hona UN member mun lia thena mun thum verin Palestine ram shan anga aom hian rem ti to ani UN member ram za som ko le pathum zinga ram za som nga le pasari te chuan
State of Palestine hi an pom to ani November ni som ni panga kumsang khazakwa somria le pariata Palestine Liberation Organization hroi tu Israelin Polonium 210 manga ashailum nia soi Yasser Arafatan Palestinian state zalena apuana tanga minute ngmazat nuwa Algeria chu Palestinian state official apom masaber tuani Israel United States le antho puiram te anvain ram somli le panga velin Palestine ram hi anpom lo mek Italy Denmark Hungary le Germany te chu Europe ram te jinga Palestine ram pom velo tu langsaran ni Italy le Germany te hi US ti lova Israel ral thuam lein na sat na berte anni Asia ma chuan Japan South Korea le Singapore te chu Palestine pom lo ram langsaran nia Africa Cameroon Latin America Panama te pon Palestine ram aw mandu lo Russia Arab ram song baka Africa le Latin America ram song deu tho India le China tin Asia ram tamjok chu Palestine ram pom tu li sa hian an tel to India chuan kumsang khazakwa somria le pariata Palestine state hi lo pom dai to Israel thopui tho si in Palestine chu ramshan ani ve du tu ani tun haya ram Palestine ram an pom sum na chan chu an ram mi chengte Muslim tam talu tuk wang tele Gaza vela Israel che dana wanga iwenin amem baram te anor na wang te ani ve bok chan dang chu da thaila Britain a hi chuan Balfour Declaration te aum bok ti kan to ome Palestine state pom omzia France Roma University of ex Marsilia International Law Professor Romain Lee Boof chuan Palestine rampom chungchang hi international law lama zona khir ber pakhat ni na soi politics le dan lamthil azad ve ainrol atia Lee Boof asoi danin Palestine state pompuina zialu thina tur office khovela aumlo ram sang te chuan Palestine ram an pom hun le an pom dan chin to ka du thlan theina an nei ram sang ten an pom dan chin ai nang lo ve fur theiti ani thudel kit engemo po an nei theiti na ni berchu mase international law ina chiang taka asoi chu pompuina aum hian ram thar siam ani ta ti na ani ngal kherlova siat puina aum lo hian state ram thar om theina adal bok ti hiani helai bor hi professor Libu fasoi angkhian aboi thak riawani ram thar chu khovel pol liana atel theinan ram dangten asiat puyanga yani international law hoya hian ram thar ni turin mishing om nget ram ri fel fai sarkar pa ngai le ram dangten in lai chin na nei tlak ani angai kumsang kha zakwa somthum le pathuma dai khan he dan hi duan ani entirnan Taiwan po hi khovel ram te takte te tele kherka ram an vain ram som bani bakin ram shan laka an pomlo eveno member po nil bok official ning po Republic of China ti ani China chuan aram bung khata alangai reng ti kan seveke US chuan China in Taiwan aram bung khapakata ngai hi asriat saka masi apom pui kherlo US ngaya chuan Taiwan din hun hi chin fel lo alani China in one China policy ani awangin Taiwan hi khovel pol lian tamzo ka member ani theilo khovel pol lian then khatai ro mingdang Chinese Taipei ti mangin atelve entirnan WTO ADB IOC le adanga te ramthar siat puina tamjok chu symbolic le politics in rolwang ani lai in khovel ram hun lia thena mun thum chuan Palestine hian state ni theina tura tul zongjong ani vekani anti ani mitam taktan chuan hi entirna mai ani ma sia taka chuan thil tidanglam ve nual theitu turchi ani ti in Palestine state tharapom chungchang hi British dan thrimi professor Philip Sen chuan New York Times Asia ka achan chu Palestine state thar ipom chuan Palestine le Israel te chu international law noya din hun inanga ida ti nani ati zui bok mani khan Italy ram hun sanga sumdong in telcom tebul tumin Palestine thlopna lantirna kongzo le lungoi lo na an lantira mipui sang tam takan pungkho mani Italy PM Giorgio Meloni ichuan he thil hi za thla ka tia Meloni hian Israel che dan chu dem ve thoma se Palestine ram thar ero apom du lova mipui te chuan France anga che ve turin andor aniber France President Emmanuel Macron chuan Palestine state thar pom chu remna le muanna mitin tan om theinan thil chulani atiani
UK Foreign Secretary Yevet ko parichuan Israel chu UK in Palestine ram apompui awanga thinrim shik thlak nana West Bank lak bel lo tura awau thu asoi UK chunga Netanyahu a thinrim ngei mai mifir fiak te thlop nani atia UK PM Keir Starmer chuan he pompuina awang hian Hamas te Palestine sarkara anin rol don ti nani lo ati vebok Germany rama opposition party te pon Chancellor Friedrich Merz sarkar chu Palestine state pompui ve tura norin a pompui ve lo chuan Israelin Gaza war crime kalpui me khi athlop ti na aniang antiani UN Inquiry Commission chuan Israel hian nam innuai bona a kalpui me katia UN hian Israel che dan chu en liam thei ani lo ti in General Secretary Anthony Guterres chuan West Bank vela Israel che dan chu chele tha hriat na manga chhut po thil dik lo dan kal le politics mita thlir po dik lo ani atiani UN member tam fe zo kin Palestine an pom to lain UN ber hian ala pom silo tuna hian Palestine chu vote nei lovin permanent observer anga da ani ve chau hei hi chan chu UN no in ro rel shan nei ram zalen a apom theinan chuan UN Security Council member sompanga zinga tamzok Ram Pathum an pom ve kangai heba ka hian UN permanent member ram panga zinga pakhat point aveto power manga ado dal chuan Palestine hi ram shan hlaka UN in apom thei tlat lo US UK France China le Russia te hi UN permanent member ni in anzinga US chau hian Palestine ram thar aom hi do dalani UN chu danin Gaza chen na in za som ko le panhi vel chu ti chia tan ni to a sikul za som ko le pakhat po abula tanga sakthat ngai ve kan ni thlai chin ram za som ri le prukvel po ti chia to ni na tar lang bok Gaza din thar le turin kum som vel le dollar billion somnga bathum point pani vel mamo ni turin UN hian a chut bokani Israel chun Palestine ram shan apian lo nan East Jerusalem le Mali adumim inkara E1 area a chen na in sangthum le zali saktumin PM Netanyahu chuan minga zia to thu po kan soi to kha Washington Post in zia danin tuna hian US le Israel te chuan in do zo nuwa Gaza Strip chu tourism resort atan le thil siam na hun changkang taka siam an ril ruk mek azia zel danin US noya kum somvel chu omphot turin ram pani te hi an indor me kan ni ome Smotrich chuan Gaza indona sum tam tak an sen thule sum mu le dan an ngai tu adon thuan asoibok Smotrich hi West Bank bor vela ruwa manna chungchanga thunei tu atan Netanyahu ruat ni in ram mangai rum ru tu ani Donald Trump chuan Israel hne naral thuam dollar billion rukpoint pali man hu vel phal phalna US Congress hne na adil meka Trump rot na hi pomani chuan Israelian rate Gaza beina ani belle do nani US in Israel hne na shal tumte chu AH-64 Apache attack helicopter somthum dollar billion thum point pariat mante joint light tactical vehicles anti mai tengang chi deu rubber tire mang sipai lir thei sang thum zani somnga zet dollar billion khat point pakwa man velte sipai phur tu long le sipai lir thei dang pat sang le power supply pek chuana man rote ni in avain dollar million jasari somnga man hu velte ani Hamas noya health ministry chuan hein dona wanga Palestinian mi singrule sanga velin nunna an chan to thu an chua to bok Hamas ho hi an chimom ve khop maya poi selo mishing chu in pen atan an mang fo mai he wang hi ni pakhat Israelin piang sual naw pangle rai por po zualwa an nunna alak sak mek na chan chu Hamas tin pen nana an man ni lo Hamas lamtang po ni lem lo Hamas tran pui tu an ni anrina wanga Israel sipaiten an ka hlum hi sang tam takanom Israel sipaite line Hamas an thopui lo an thei to bik silo tunge sang vek thei bi kang phim khur thila an ka hlum te ve bokani poiselo te Israel ka hlum te se Israel chu khovel in dem se Hamas Palestine chuan khovel khongai na dong se ti hi an strategy pakhatani hemi konga hian Hamas te hi an hlotling chomek nia ngai thei po ani Israel Zionist propaganda chu American mi pui tam jok te chuan kumsom sari don an lo thlop to tun haya Israel che dan awang nia ngai thei turin American mi pui ngai dan lak na sanga American te zinga Israel an thlop na atlaniam shet tialang
mase expat jinga hei chu poi tham lo nia soite po anoma Trump hian a Israel policy athak thlek pha angem ti zona zot po anom ve tho bokani athak don ti na nilovin abikin democrat chowa Israel thlop tu antan niam antiani September ni som panga duha a Hamas ho tu te abaya wanga Israel chunga thinrim Arab le Muslim ram shwai tu te anin mukhom chuk chuka antong por hlom viau takna a engte ual ataka ti an nei lem lo Israel han shem nang chi engma thuthluk na lian tham siam an nei lova masian kina anti tur anrel loka te po angai ve the ma na le hewang hian Israel hian Palestine le Arab ramte a hlau lo le zual nge yang le US in a thop chung chu Israel hi kalzel arinom US ti lovaral thuam supply to lian Italy le Germany ten Palestine ram an pom lo bok nen ral thuam lama po har satna ani lo tura ngai ani US cho hi Israel khwa kher deuh thei tu chu aniang Israel che dan magdang lam tak chu September ni kuwa sang ni somni le panga Qatar sana a tlaidar thum velania rin lo takin Qatar ko pui ber to ha thilpuak ring tak tak riat ani tatlat mai mei khumi khudum khul mai chuan van boru ka atuam hal chuma mi pui te po an lau thongin an phili hle mai Israel in Qatar ram ko pui ber to ha Hamas roi tu te omna nia riat chu meshal mangin a bei thu ta lo ni Hamas chon mi panga an thi thu le an ho tu poi mo te ro an him thuan puang nuna chan jinga hian Qatar mi pakhata telbok Israel che dana wang hian UN Security Council pon ati thei le ti ngam tok ti ve in adem thu a chu ave ani Qatar hian US siam khovela air defense system rin tlak ber pol patriot le that te ani na chungin Israeli missile hian anram adeng fu tho mai Israel ral thuam loman harsel tuk wang ani mai om mange ti ngai dan te oma nge thil dang wang zok ma se heng missile ral thuam chi ange ma se eng missile ral thuam chi ange Israel hian aman ti riat ani lowani fighter jet atangin nge ti pu atangin missile hi ka ti po achiang lowani Israeli official pakha chuan doha an be ma hian US an riat tir ma satlap ni in asoi te tlat mai Trump la chuan he operation hi a riat puilo thu a soi bok si an thu a in kal ni thum chung lekin Israel hian ram paruk a be man niamole tunkara ringot Gaza chu air strike manga bein mi zani donin nunna an chan le to Lebanon a district pahnia Hezbollah helte beibokin mi panga an thi Syria Homs ko pui Air Force Base beibokin Tunisia drone mangin Gaza lampan turlong a beile Yemen ko pui bersana a hauthi helte bitumin a beile a mi somthum panga velan thi tuntum hi Israel in Qatar ram chunga ral thuam achilek voi khatna ni Qatar ram a be ni lovin Hamas troi tu te abitum zok amison a hlotling chi lovin alang thung Qatar hi kan ria tangin US thian ania kumin mei tha Trump chuan to in Boeing thlona 210 thleng leina turin remna te an zia kani kha kumsang ni som pakhata dai to khan US chuan Qatar chu Hamas troi tu Israel nen in ka haina tur kong da pa in biak na Hamas ayo tu te chu arama omtir turin angena hei hi Qatarin azo mani Qatar chu Hamas roi tu te tan ahim tura ngai ani Hamas ho nen in biak ol samnan le him taka an chet vel zungzung theina na ti ani Trump pon alom lo thua soito Israel in Qatar Hamas ho tu te abe tu loka amirin le ama thlop tu a campaign lai poa tho hlok tak activist lar Charlie Kak chu ka hlum ani le mai bok si atum lo devin India le China te atho dun tir ni in alang mek bok Russia le Ukraine in do na le Hamas te Israel in beina ati top theilova Venezuela nen anin ngur mek bok nen tunlai chu ri ruha na hlir ati ve fo mai the kumsang ni somni bathum October tha atanga chiarin Israel hian Palestinian mi sing ruk sang li zaruk vel nun na alak sak towa Israel lam mi engzat nge thi to ti ero Israel hian media akhwa khira wangin riat harang renga Israeli sangni don vel chuan an nun na an chan ve to nia chutani Democrat Senator pani Chris Van Hollen le Jeff Magli te chuan tu nai khan Israel West Bank Egypt le Jordan te an tloa an pani hian US Sarkara Senate Foreign Relations Committee member an ni until mu te chu report siamin an chuaka an report khai khom na thaber chu Israel hian Palestinian nam pumpui hi noi bo tu me chemeka
US po enrol ti hiani senator pani te hian bom le silai mu mai ni lovin ei tur le ril tram na te chu Israelin ral thuama amang mek ti chiang takin an muani UN pon tun kar chungin ril tram na wangin mi zavel Gaza an thi thua puang ve bok Gaza le Egypt in rin lai vela rafa kho pui mi noi ni le sing sari vel chen na thin po lung noya achang vek deuh tho ti an hmuwa Jordan ram thu nei tu te chuan peanut butter khoi zu le tumra thlum chi phoro te chu Israel sipai ten Gaza phurlu an khap thu an lo sila Gaza lu tur hian ei tur phur trak pakhata Israeli custom ten fee dollar zali vel an la thina an check main fee chu an pechin phalo thil pakhat lek po an phur chuan hotir le an nia an kal le du chuan $30 zali bok an choi le thin ti te an va mu chuaka hewang le khwa khirna dang neu wangin Jordan atanga tanpuina lu tur sang atangin za somvel ba Gaza lu theilawani Egypt nei tu te pon ei tur le tanpuina thil phur event trak rual te chu Israel silai mu le bom laka an himlo thu le tam taka chet pha thu senator te chuan mu tira bungroda khom na mun puite lo fan pui an ni bok heta hian Israel in phurlu a phal lo wheelchair niang mangchi tuipom na khol puanin motor part le adangte omrei ri mai ni Gaza UN tanpuina semna mun za chuang thin chu Israel hun lia atitlema chu mi pui mak ta doi ni ten anin tromani chu senator te pani report hian khovel hian kan chile tha hriat na mangin Israel che dan hi kan dema kan ti to pangai an che dan hi dan mi tatanga thlir pon thil dik ani lo khovel hian mo phurna kan nei tong kamin dem ringot te hi engma ani lo henun rona lan tir tu te hi khovel hian kan threm ngama an phu to kan tur tir hun to ani atibok hei hi politics la Trump be nalam ai ma in thudik puanna ni inalang fin fiana video tenen lam omvek Amnesty International UN Special Committee te pon Gaza Strip vela Israel che dan chu namin noi bo tumna antia khothang la media hola chuan Israel che dan hian ziak thadu lo phobok Israel hian Jordan le Egypt atang mai ni lo ram dang atanga lu tur chan puina po strict takin an khu akhirmek zela hewang hian ril drama thi mai theidin huna ding anwei telin anom mek World Food Program in atarlan danin Palestinian mi som zela pakwa te chu ni khata cho voi khat ayatlem ei lo anni atiani Israel hian intelligence sport pathumania kan share larmosa tho kuta hian ram dang en thak le aruga operation nei te omin an sipai intelligence big khu aman tian ni ram chung himna le intelligence boy puitu big chu sin bet tian ni mani doha be na pokha Israel Defense Force le sin bet te tho dun na wangani kumsang khazakwa somruk chawa khan sin bet officer ho tamzo ngai dana chuan Palestinian Liberation Organization ne dan kong thaber chu an throi tu Yasser Arafat ti hlum kha ani khatilaya sin bet ho tu pa Yehuda Arbel Khan aderia Arafat ti hlum chu Palestine nena an buaina chin felna na ti mak mo ni ina ziak nge Arafat kha Polonia manga shai hlum ninge ya ngai ania chiang taka fin fianai ro tun thlengin omlo Arafat thina po kumsom ni ani to Rabin thina po kumsom thumani to Israel le Palestine chu an buai tul zok chu ani si hile kumin me tha Israel chanchin bu hare chin Israel mi pui te ngai dan atarlana chuan Israel mi pui za somrial le pani velin Gaza strip mi pui te chu no chua vek an duwa za somli le pasari te chuan Gaza mi pui zong mei chele nau pangnen lam ti hlum vek an thlobok Israeli journalist Ronen Bachman chuan le khabu thatak rise and kill first te aziaka hele khabua hian melma mi poimo te ti hlum chu Israel politics laimu ani thu aziak kumsang khazakwa somli le pariata Israel ram alo pira tang khan Israel hian an melma te shwei tulok sang ni zasari chuangzet athilum to Israeli ho hian an melma te ho tu shwei tu ti hlum hi nimpo fai nimsam fai ti nan soi thin akhat to ka an melma sipai mun puitele an shwei tu te ti hlum chu an nun phung pakhat ve rengani heti ko pan che chung hian thlamuang le ral muangin anom chuang lo ma se andam ko chuak thung tuna po kumni don anin do nuwa Hamas so halanwai chimit lova Israel mi puite chu an thla amuang sot hri lo mi puite chu engtika nge emergency siren arik don ti in lau thong rengin anomani Israel PM Netanyahu chuan Trump chu US President omto zinga Israel thian thaber atia
bat yam khopuya len ba na kong pui siam tharapo tram ming choya ming an phua tur thu exa post box kan kho ve hlia ru no no chuana ania Israel hian dam kho chuak turin abeina sangang mai Israel dam kho chuanan hian mi engzat te memin nge an nuna chan to le Arab ramten an hual thu mai sia nakin zela porem na le muanna awm hi be sei harbiawa indona lian jok ala cho chuale nge arinom Yemen helpol hauthi te chuan thu chu siamin Israel Zionist movement chu tang ruala an beile lo chuan doha a thil thlengang hi Arab ram danga po ala thleng fo don tian puanga tran rual le zual an rotani heti lai hian Iran chu tun lai hian ral thuam lama ain sorbing na sal heti hi zep shamila Iben inrem na siam tura tran alak lowa dem turam anum vak lova shemna atur lova US in Israel thlop miau boxi chuan Israel tan han tim na chan tur vak omlo ral khat atanga kan lo sia le mu ai hian Israel che dan hi rap thlakin anun jong ani ome thlop tu tha tama zo ma nge hian Israel hian Palestinian ho hi noi bo man atun nge ina lang remna siam tumna omma se Israel hian Hamas straight to te chu khoirama po omse zui zel anni tur thu Israeli Defense Minister Israel Katz chuan asoya hei hian Israel in biak na le indor na aya silai mu le Michelle man athan jok zel zia atilang ani